Kuringana na mwarimu Dorothy, urutwikite mwarimu kwa kaita karaya, na thai etherwa ari head teacher kiri skuru ya Nchunguru Primary, ariwa ana bari nibo betherwa bari mwingi nkuruki ya ana bandaka kana tweje. D1 twina 55 girls na boys 45. Na union dateri kwa thirikari na inya class 2 ni namba wewe yongwa 55 are na 45 boys. Lakini ora tuweta ba takara beta apa primary ana bari ba face our challenges muno ba mo bakaura baeta na uri sabu baeta tuamira. The evidence is that baambirira cia kura pole pole era tweta na ichongo truansi na ukariruo korokire inyanya atekuo rukire ate ukarikuo lesson mbere na yeyire lakini break yekethira na neyire kana ate ukarikuo kabisa thagenda yekinya break yekinya keja ya ukuma wende bakamira tabia ekariu na rimwe twingainga nabo muno kethira na bayithite konene bakengana wana bori mwe bakiretawa iko kinya kaita ana bakanjiria kura skuru nontubwa itumi mwanya mwanya. Asiari bom no mno bethe bationa kana kuelewa maana ya kithomo kwa uni batayana cia anaba na baina bashughulikira anaba kire into bionde na ya maingi inya batethera besio mbabu boya nonto bethera bakirita ngui cia kurimia kana kuurira ntunguo kabisa oninge yaweta muchemani yo asiari skuru ekwa that is school and teacher 80% ya ile ekuru to consider poverty levels anto beno kemuno ende wekara yaga akaibo bakumba kuumiria ende to murume omba wita waga thukumeana yake antu arita kura mutu baya na bombe omba ku decide kwa egocentric atumire ana rera rembi kana thukuma manele abanengereana ire we family yonde no itiarirwa ne ana rai wau bakari yaka batikwenda kamathamuri oyura muno ni twete sina meeting bare jabanywete bakaria bakaremenyo controleka ukaigwa to okwaria kwibira bindene we bira biomusumbura yeah but the women come sober ibo batuliza inya michemanyo rimwe rarume barenda kwerupt ibo batuliza na okona ibo bakwibo murimo twana muno nkuluki aciari babarume. Brian Mutembei riratire rĩake rĩa uma ni mwana onge urokwenda kwa daktari rira akura etherwa akithomera skuru ya Machungulu day school. Indewe bila biethera biomusumbura muno ni aciari bake waciambia ciani cia umuthomethia. Mami wako na inya baba mutelela ci lakini tabeno weso probumba gutuma kathire skuru inya baba na wira lakini atona gintu gragi kiumbo tuma ka biromba sendia bikathiripia. Na tuibe maoni ya William na James ukonia urathina eye yumba ni kuthirwa. Twana tungeta tulireto tugira kuthoma kana ngia gutwika utemuntu romondo ro bokonele maana ikithoma nini ntore twikariu lakini ni romba yakwa ndi mutongerio ntore thirikari twatie ana bachoke skuru tutethanirie na kinya NGOs kinya WeruTV yaomba ne yetu gwithiri seminars ntore ne shetu aciari baritanwe maana ikithomo nimbi na maana mwana nimbi gwetuka kuma yonze wathani environment ira wathoi bangi nchobi tubondi turatwonze tukuya tutayetete muntu mbo child oya ginseri nyingi waita deshiere ku no arume bete tata bazeki ku tomro mati kaone kamurungu na kali o nyamesuli ariko eke yako wa au kurusi tayari umekuaniria eke yako wa au tamana atumbe yumerere ariko tomro mente ko na menyerwe na bora mbakua thirikari na government organization ingi cionthe ni kubua kulwalia ni kerio tethia mbo child kuma rungu na niko kinyita ihitarira antu babati ukunura metho yokuno na bakona ati kwina thina ndure ne cietu ire bati kuolelwe ni mtu wende na twaswa njira ya kurwa na ontubo nonto ni omakana kakairi ni kateaniretwe na njira inyingi mno nyati kithomo ake baba inge bati kuelewa kana kumenya ura maisha yoya batire ukara. Nikiripotera WeruTV mbita wa Doreen Kathambi Kenywa.